Kani kadai kedurasyan Meghalaya ban ni pediang sobhai pi baro syakatup kubor mata ke janmit. Syaban paj ki kubor ki babnya ngin ya petchoi ki mat bakongsan. Ka delimitation committee kadai ban pendap iki kamram hapo kapor balabu ong uba penchengai NCM. Menteri Rangba ke jela ula ai jingmut ki bakongsan halor ki anyurau bala penkre daka council ong uba penchengai NCM. Nang yai terkong ke rilom garo na kadao baduna palat ke jinghap slap ong Menteri katanat PHE Marcus N. Marak. Kerpat tuklar keseng HYC na UDC bat SP banyale persya yaki jingsneu hapo ke imlang saalang hasor nongstoin. Bat praspa kendai ngut ki nong yale akai ki bami khmat yaki khatar tali ki district ki layashim benta ha ka lempung state level inter school athletic meet arpo sau hasai complex nehu. Ki khubor ki babnya ke executive committee jong ka KHADC menta kasni kala ong ba ka delimitation committee kadai ban pendap ban penwandur biang yaki arpo kendai tali ki constituency jong ka council hapo ka hendriu benai balabu. Usembut Chief Executive Member jong ka KHADC uba penchengai NCM ulaya thu hakinong pathai khubor baka committee kadai ban pendap yaki kamram jong ka hapo kapor balabu watla kila bandon ki jingkerpat nakishnong ki thau ki bamshim lala banwan yashim benta haki jingelang patba lani ki public hearing. Katkum ke jingya thu jong u kamlong ka badai na ka benta ka committee ban pan por biang sashisin da ka ba benrap bawat lada day na kinu ki dawru ka committee ka day banwan ra no kloy kat bala yaki kai pot jongka kanuma banlong ba again and again ban extension kita tahu masuk bala kunu kadai kam ki bakin pendap politik nail ada don ki fresh up te iman agaleng jong ka uskatri jong esti komiti tho sha DCA iman na DCA ki tho tan ha is Khasi district tingila advice ki bakin tho lang sha ki eastern west south west barkumjuru sha Ribhoy district. HADC kala pediang sobha yaki jing ai jingmut jong Menteri Rangba ke jela u Konrad ke sangma ba kadai bandon ke jing trailang hapadeng ki autonomous district councils katanat an bat katanat district council affairs halor ki an rau jong ka council da ka basdang nadu badang sedang bantho yaka. Habakran syakinong pathai khubor usembut Chief Executive Member jong ka KHADC uba penchengai NCM ula ong ba Menteri Rangba ka jela ula ai yaki jingmut ki bakongsan bha nakadaw ba yaki an raw bala penkre da ka council don kam ban penbet man la kapor hadin baladep pentre kam yaki ladala bandon ka jingyamir jingmut ha kapor badang sedang penkre yaki ha kaju kapor ru uba sim ula ong baki sautali ki an raw jong ka council ki dang don menta hakikti jong ulat ban bishar bnia yaki mai menta kalong ba shwa during drafting stage gandon pa kajing keduk lang jong ka DCA kalau department ban ni kenang ba bang pas house kam su kata-kata kenang bakan suk bakan man arsin license sausi ni kedu kata lu ada good idea ke bushi Mr. Kontra ngatai badan ni sekarang itu pending bills tu laong ba nakaleng ka DCA kalau department kat bala kin employee ban page la kadon ki jinduna ha biang syangi kenang ba ini oban riluk biang ki bill tiga basmat long menta ki don ki bill gubernur lai sautuli tang bangin ang aplikasi gubernur ka meeting tu basutna Menteri badai pet ya katanat PHE Marcus N. Marak ula ong bawat la uslap ula hap hanong ba Shillong bat haka East Khasi Hills barok kawai karilom garo kadang yai terkong kat manang mi kisni nakadaw baduna palat ka jinghap slap ula ong bakan sa shimpor katu katne ban pinke biang yaki terlong harilom garo habakran chapang ka jingdon jong ka umarak ula ong bakadon ka jaka pelang hadam mau plang nakabenta ka Greater Shillong Water Supply Scheme kat ba amdan satya kumkani harilom garo ula ong basyen hadin balawengno yaka kendon Model Code of Conduct ngin sa penlong yaka jingelang hakaba ngin sa jurip yaki project baper hapo ka jela
downpour. Yesterday also was there, I was told. But in Garo Hills, it's not up to the mark till now. There are rains in Garo Hills also, but it will take some more time to rejuvenate the process in Garo Hills. Storage for Shillong water supply scheme we have there in the Maplang Dam. But however, in Garo Hills, we are still having scarcities because of insufficient rainfall coming in. I'm just waiting for the MCC to be lifted. Once MCC is lifted, I'll have a review meeting in Garo Hills also, and I will be inspecting a number of projects there in Garo Hills and as well as in Khasi Hills also. And only after that we'll be able to take corrective measures if required. Kaseng HYC West Khasi Hills kalaya kendo ya Deputy Commissioner uba Garrett LSN Dykes bat ubidi marak ubadai Superintendent Kipulit ka West Khasi Hills ban pinsngap pinsngau haki hakabayadai bat kajingkiu state jong udrak bat kiwei bat kijingsniu kibalakta shibun ya ka imlang kasalang hakani ka district. Hadian ka jingalang u President ka HYC uba lumlang Khars imli ulayathu ba kijingya kren kilalong syapang kirukam banyale persya ya kijing na udrak bat kiwei kijing sniu shu ru kasang HYC kala ai jingmut ban sengno da ka rehabilitation center hasor nongstoin bat kala kerpat ru ya u Deputy Commissioner banya trailang bat ka sarkar nakabenta ban pentrekam yaka haka jingya kren jongki bat USP ke HYC kala banjur ya ke jingdon kam ban penklan bor shu ya ke kenhun anti narcotic task force ban banru ya ki kenhun yat pahara ba om tang jing sha te sha khum jong inong di rok handrai kala pen sha te sha khum ru pen long marang ru mi gi pa ba pli gi bawan naga long yeng sam ko baduk tinak leng jong ngile kran ne DC ka thong jo ka HYC West Kasir long om tang ba ngim isi igi nong di drop handrai ngi kwa yaki bagin pai pat iliti ba vet pia kum bagi yat bro shikata tiga jing kwa jong yu DC long bai i ba hapo jong West Kasir kampadon kanu ka rehab center tegum tang igar pat DC lak nu deban don ka rehab center nam takani tinak leng DC ulo ong ba oi hadu utar DC ru kwa ba manu naki NGO lani naki kenja balang baki we gede ki badon yaka thong ban wanra ki jing klado dok babu igi hab senta kila bar kenduk ya u ban nak liang ju u la ban yarap lem ban pendekran ya ka state ban penio fon nam ta joki nakadaw jong karai badang syan jong kayeng bishar kabah kli du jong kari India kabah haka khatar tarik ulber arpo saw halor ka criminal appeal number iwe jong usnem arpo saw UW Kujur Persha ya ka jila Jharkhand ka District Legal Service Authority jong ka West Giant Hills District kala penlong ya ka jingyamir jingmut lani ka panel discussion hinin kasngi hakani ka jingyamir jingmut lawan banishim benta da UNA Khan District and Sessions Judge jong ka West Giant Hills ikong thank you ibade inong bishar bakerpang jong ka Pokso ikong B Majau Secretary jong ka DLSA kinong mi khmat na katanat kipulit bat kiwe ha kani ka jingya kren ukhan ulapen pau ya ki jingduko balalap da ka yeng bishar ka ba hakli du jong kari ha ka bantho ya ki kwat kisla charge sheet ka bala penong ban penmi ya ki kendon ba ki police station habarok ka we kari ki hab banbut the final report which is filed by the police under section 173 should contain all the informations, the name of the parties, the nature of informations, and where the offence was committed. International Candlelight Memorial Kabasau Huwei La Rakhi Daka Jing Shongkia Ha Office Block Development Officer CNRD Nongstoin Ha Kaba Uba Ti Dingan Ubadai UBDO ka Nongstoin CNRD Block Ulay Shimbenta Kum Ukongsan Haringkat ka Jingya Donlang Jong I Dr. B. De Cruz Ibalong I Project Director ka MACS Kum Isembut Kongsan la penyat yakani ka program da ka Meghalaya State Network of Positive People hakaba yakani ka program la kershan da ka Meghalaya AIDS Control Society hapo jong ka phang pedeng Together we remember, together we heal through love and solidarity lani ringkat lang ngin ken mau ringkat lang ngin koj lingba ka jing ie bat jing yateli kani ka jing rakhi ka kenthop ya ka jing thang bombati ka jing snap jar kabashi minit bat ka jing duai kerpang na ka benta ki brio ki bala syakta ka yeng ka sem jongki bat ikitu ki bala klat no
unwanted activities. Nakapor like you grand kita banta by day HIV. We just had a recent meeting and then the graph and then the data. Kaya Dr. Ipini kalong ba the entire state of the country kamut kaduna whereas kamut ke Meghalaya kanang kio. Chief Secretary Uba Donald P. Walang hene kasni ula ong ba kajela Meghalaya kabashi benta jongka Indo-Burma Biodiversity Hotspot kabariu spa hakaliang ki klau ki betap berben bat kumju ru ki merat ki mereng babun jaj haba ai jingkran hakasni rakhi International Day for Biological Diversity halor kapang pedeng be part of the plan ha u sosotham auditorium uba walang ulaong ba lakmi linti ya ka Meghalaya Biodiversity Board ringkat katanat bapet ya ki klau bat kamariang bakinne ya ka benta ka bakongsan ban penne pensa ya ka spa mariang bat ya ki jingnang jingtip jongki min barim ki badon ha kajilla Yaka Kusnam Best Biodiversity Management Committee 2024 La Ai Shaka Pagla Para BMC Zigzag CNRD Block Southwest Garo Hills but Yaka Kusnam State Level Biodiversity Conservation and Sustainable Use of Biological Resources La Ai Shaka Shnong Germanai Umling CNRD Block Riboy District Yaka Kusnam Songu Shaki DNO La Airu Nakabinta Kajing IT Lut Bat Ki Kampene Pensa Yakispa Kamei Mariang Hakani Kajilla. A very vital role towards achieving the objectives of protecting our biodiversity. District Mental Health Program ha West Garo Hills but Southwest Garo Hills District kalapenlong ya kajingyat patba bansam jingnang jingtip syapang kimat kibayade bat kakot kakia kabor berkat perdan hakini kijingyalang ya kibala penlong banrake ya ka Mental Health Awareness Month la ai jingkran dakiriu syampang hakaliang kakot kakia kabor berkat perdan haringkat kajingya shim bentalang daki kena school jongkini kitang kanarbeka ji moment kabadai ka clinical psychologist kala penyat ya kajingya lang ha West Garo Hills katba I Dr. Madgrik Sangma ila penyat ha Southwest Garo Hills kisamla pule na ki school baper kilawan banishim bentalang ha kaba kila ra ya ki jingtho berta bat kiwe ban penpau ya ka jinglong bakongsan jong kakot kakia ha ka perkat perdan Kayeng mani Presbyterian hamu pliang West Giant Hills District kalangat haka jingplu ding bashirkai haka por kumba shibaje shitang minstep ya kabala Subaru badai nakadaw ka jingthut nakadaw ka jingthut haka boarding electric kading kala penjulor bun haka bala sa satang ka benta basyakmat jong kani kayeng mani kipulit kanartiang kilayo jingtip haka por kumba arbaje minstep bat mar kumtahi kila panjing yarap na katanat pelip ding na jowai watla kila persyang ting ka jingjingai hapadeng kasar jowai bat kasnong mupliang kala wanra ya ka jingjulor kabala jubor shibun haka ba kumba kendai pusan na kashispa jongkani kiyeng mani kala julor amshim ladon mano bayap ne ba minsaw hakani ka jingjia ya kani kayeng mani badang syudap shna thamai ha usnem baladap ha ka jinglot ka ba iwei pan san kolor tingka ya ka jingple perda na ka benta ka Limpung State Level Inter-School Athletic Meet arpo saw la penlong menta kasngi hasai complex hapo nihu ha ka ba praspa khandai ngut kinong yale kai kiba mi khamat ya ki khat artali ki district kin saya aireng hakani ka jingya kop ka ba lais ni lenter working president jongka Meghalaya State Olympic Association uba John F Khasi ulalong ukongsan bat kani ka Limpung kan beteng hadu ka arpsauterik ujemang haba ai jingkran hakapor pli perda uba Khasi ula penslur ya kinong yale kai ba kin kedup ya ka mensim yale kai bat ukermen bakin sala bantai ya ka jingya lang parlok lingba kani ka jingya kop bante lakam yala de bat banlong ki ba yaisha o assistant director jong katanat sports but youth affairs uba PB war nongbri bat kiwe ki he ki han jong kani katanat ru kila ya donlang
hanong ba Shillong. Kajing shit kalong arpun rio point pra degree Celsius but kajing kriat kalong katnyo degree Celsius. Kajing sngam ka hau kalong pra punyo na kashis pa step but kandai pu pra na kashis pa janmit. Kajing hap slap kalong 0.8 millimeter. Kala bandon kajing hap slap ka bamlu mala but kajing tir upar that hakikat tu kani kijaka. Syaban poi syaka bekut jang ketuk kubor ngini pet biang sisi ni kimat pakongsan. Ka delimitation committee kadai ban pendep laki kamram hapo kapol balabu ong uba pencengan NCM. Menteri Rangba Kejela ula ai jingmut ki bakongsan halor ki an rau bala penkre daga council ong uba pencengan NCM. Nang yai terkong kerilong garo na kadau baduna pelat ke jinghap slap ong Menteri Katangat PHE Marcus N. Marak. Gerpat tuklar kaseng HYC na UDC bat SP banyale persya yaki jings niyo hapo ke imlang saalang hasar nongston. Ban Praspa kendai ngut kinong nyale akai ki pami ikmat yaki khat arteli ki district kilai Shimbenta Hakalimpong State Level Inter-School Athletic Meet 2024 Hasai Complex Nehu. Te parlok katung lapoi syaka bakut jang katuk kubor jingi meta kejan mit hadu pinai syambiang bat pila syai kasni kublai pi baro. Thank you, sir. Participated in a campaign rally in support of party candidate in Shravasti, Uttar Pradesh. Addressing the rally,